Mi se bomo pogovarjali v hrvaščini in slovenščini, upam, da se bomo razumeli med sabo, mislim, da se bomo. Može Tiha, prvo, kako je nastala ideja za taj film? Znači, kako je sve to počelo da si ti to snimila? Nije bila moja ideja. Ispričavam se što neću govoriti na slovenskom, da probam, rekli bi mi da se vratim na hrvatski. Film je zapravo, jedan belgijski producent je imao ideju da radi. On je odrastao u zapadnoj Europi gdje granice nisu tema i onda je u svojoj odrasloj dobi otišao u Estoniju i vidio da tamo postoje neki ostaci nekih turbulentnih vremena koji su zapravo povezani s tim što je to bilo pogranično područje. Te je onda počeo razmišljati o granicama, shvatio da neki ljudi u toj Europi u kojoj on živi imaju vrlo drugačije živote od njega zato što su bili granice nekakvih drugih sustava i drugačijih država i htio je napraviti, došlo je na ideju da napravi jedan niz filmova o granicama i htio ih je raditi sa lokalnim redateljima. I to je onda tamo je radila s njim jedna cura iz Hrvatske, iz Zagreba, iz vrlo pragmatičnih razloga kao Hrvatska je koprodukcijska zemlja, postoje europska ugovori o suradnji, Hrvatska je bila dobra. I onda se tu krenulo neko istraživanje šta bi to moglo biti. To je bilo 2016. 16. I u tom trenutku su prvi kilometri žilet žice postavljeni na privatne parcele u Skupu. To je ovaj period kojeg u filmu imamo samo na fotografijama, kada su bile na tlu ovi koluti žice. Mi smo otišli tamo i jednostavno ja sam odlučena da ćemo pokušati napraviti nešto i da ćemo pokušati da ja budem redateljica tog nečeg. I došli smo u Brod na Kupi, prešli granični prelaz Petrina, došli u nečiji vrt i tamo je bila žica. Kao, evo, to nek bude film. Tako je krenulo. Trajalo je više godina, u međuvremenu je žica dignuta na većini terena na panele. U međuvremenu su došli migranti. U međuvremenu sam upoznala puno ljudi na Kupi. I evo, snimili smo ovaj film. Film smo snimali, u međuvremenu je prvo je zapravo Hrvatska dala financiranje ovom projektu u cijelom tom europskom velikoj kombinaciji sa 6 filmova o granicama. Hrvatska i Belgija su zapravo bile prve zemlje koje su dale podršku i ja sam zapravo jako dugo, jer sam vidjela da će se većina filma događati, da će nekako po prirodi stvari režica na slovenskoj teritoriju, a ja sam hrvatska autorica, ekipa mi je bila iz Belgije. Sjećala sam da nekako to nije iskreno, da bi Slovenija morala biti dio ove priče. I išli smo par puta po nacionalno financiranje, nismo ga uspjeli dobiti i u zadnjem nekako već su sve nade propale, onda je ušla Radio-televizija Slovenije i to je onako bila prekretnica koja je omogućila da film se počne raditi spontanije i onda je u film ušla i slovenska ekipa i moj kolega sa Zagrebačkog studija Darko Herić koji je onda postao drugi direktor fotografije, sve nekako postalo lakše, tako da je kad su sve nade bile izgubljene, već ovo postao je hrvatsko-slovenski film, između ostalog, što mi je izrazito drago. I kakav je bio proces snimanja? Kako si pronašla protagoniste koje vidimo u filmu i da su bili od početka spremni za to da ih snimite? Prvi ljudi o kojima sam ja saznala i koje sam mislila bi bili zanimljivi sugovornici su bili Dado i Nataša, koji imaju te akcije prijateljstva. Nataša je bila na projekciji u 6, ali morala se vratiti prema Kupi. Zato što su oni tada bili vrlo glasni u medijima. I nosili su, na izložbi se vidio ako jedan snop papira i žice gore, to je peticija koja je nošena u vladu Slovenije, sa nadom da će se nešto moći učiniti da se u prvim fazama žica odstrani. I oni su tada bili medijski aktivni kao predstavnici udruga. Vidite koliko su oni sada na filmu, dug je bio proces, neki drugi ljudi koji su tada željeli biti u filmu kasnije su odustali i onda se uključio Igor Bašin koji je scenarist, tamo sjedi na podu. I on je zapravo mene upoznao sa Tinetom i sa Božidarom Flashmanom koji snima i sa Sonjom
i oni su bili novi ljudi koji su postali jako važni, čije perspektive i realnosti su postale jako važne u priči. Igora Wolfa sam isto upoznala već u prvoj fazi i onda nekako ja sam počela osjećati druga stvar, osim što sam osjećala da film zaista mora biti hrvatsko-slovenski, je s vremenom sam počela osjećati da ti emigranti koji dolaze iz Bosne i Bosne zapravo da su ove naše tri zemlje jako povezane u kontekstu zajedničkih povijesti i sadašnje situacije gdje smo vrata Europe i da moram ići u Bosnu, jer su migranti počeli dolaziti, svi su samo pričali o njima, niko ih ne vidi, oni su neki glasovi u šumi, a ja sam osjetila da mi kao ekipa s kamerom možemo učiniti više od toga, da im zapravo želim dati lice koliko je to moguće obzirom na ilegalno, obzirom da recimo Muhameda i Omara koji su glavni pripovjedači jedne strane priče nikad ne vidimo fizički, ali onda sam odlučila otići u Bosnu. To je bilo tako da sam otišla u Kladušu od toga da sam išla na cesti ljude hvatat do... vučeš sve moguće veze ko zna nekog. Igor je imao neke prijatelje u Bosni koji su se bavili migrantima u jednoj street klinici, dugo sam njih snimala. Taj cijeli materijal nije isporučen i u nekoj ludoj noći u Bosni me taj jedan dečko kojeg sam snimala nije htio uzeti neke stvari koje sam ja donijela i rekao je nosi ih u Bihaća Aneli. I tako sam upoznala Anelu mamu koja je u filmu na kraju. Dugo su mi to radili. Ponekad me ljudi predstavljaju na terenu kao novinarku. Ja niti više ne pokušavam objasniti, sam redateljica. Nedavno me neko pitao koja je razlika između novinarstva i režije ovog tipa. Razlika je, mislim, najviše u vremenu i trudu, jer novinari ne mogu odvojiti ovakvu vrstu vremena. Mislim, ja sam 1,5 godinu više manje živjela ovaj film, ne? Tako da, malo po malo. I jedna od stvari koju sam rekla da možda više nikad neću napraviti je prijaviti se za razvoj scenarija da dobijem lovu, jer ja to ne mogu napisati scenarij. I svađala sam se čak sa jednim dijelom belgijske ekipe jer su mi rekli ti ne režiraš, ti samo snimaš. I ja sam takva vrsta autorice da zaista jako malo interveniram, ne znam, ljudi koji su ovdje, Božidar i Sonja su par puta rekli da šeću ponovo, ali osim toga ja stvarno samo stojim sa strane i puštam da me priča vodi, puštam da vidim šta se događa i ne želim se ljudima petljati u život. Tako da i ovaj cijeli proces je nekako tako nastao. Mogoče Tine, kako se vi spominjate situacijo v tem trenutku, ko ste spoznali Tiho in kako je iz vaše strani nekako bil videti ta proces snemanja in kako ste vi to doživljali? Jaz, Tiha pa Igor so me čakali eno dopoldne, ne vem, je bil oktober, november, bilo je pošteno mrzlo, Tiha vidite, kako je suha, je zmrzlena skoraj, jaz sem pa nekje po Črnomlju ali po Beli krajini še nekaj opravke, vse se bojo pobrali prej, pa jih ne bo več, pa ne moramo nič zameniti, ne. Ampak strajno so čakali, Andreja me kliče, pa še vedno čakajo, čaje kuha, šnopce pijejo, ne vem, mi imamo neko dejavnost turistično, ki je strogo poletnega značaja, v poletnem času, ko je kolpa prijazna, lepa, ko je pa enkrat mrzlo, nimaš na kolpi kaj iskati. In sem rekel, se bo ta odšla, pa me ne noben nič. Ampak ne sta kar ustrajala, mislim, da sta pol dneva tam v Rodencih čakala, da jaz pridem, ne. Pa sem pol to nekako prišel in smo se tam pol dogovorili, jaz sem rekel, se iz tega ne bo nič pol čez eno leto. Je pa nekaj je Tiha klicala spet, ali Igor, ne spomnim se, pa že Viva. In smo začeli nekako pol ta film, jaz sem pokazal in Zlatko, tam vse te lokacije, ki so primerne, ne. Pomagali so nam tudi pri sestavili tam krajevno skupnost, pa to, ko smo imeli zbor krajanov, ki je bil župan, pa Tone, razumen policist, ki je videl, da je brez veze, da ustraja, da postavlja žico tam, kjer ni treba. Tako da, evo, nekaj je tudi pomagalo. Ja bih samo htjela reći zapravo da smo mi nekako u nekom trenutku zajedno počeli to sve raditi. Mislim, meni je Tine javio, bit će skup, dođi, ne? I Tine je rekao, imam, Tone, super, ideš sa mnom kod Toneta, Tone sa Čunom. Tako da, nekako smo počeli zajedno surađivati.
Mogoče lahko malo več pojasnite o tem, kakšni vse so bili vaši trudi v tistem času, da bi se kaj premaknilo, da ko ste imeli te zbore občanov in tako naprej. In koliko je bilo, če sploh, posluha za to, kar ste lokalci želeli sporočiti. Mogoče nekom na nekih instancah, ki so za to žico odgovorili. Če tako povem, več napadov države je bilo na nas lokalce tam. Vsak cajt so imeli nek datum, se spomnim, to je bil 15. november, začnemo postavo 3 km 200 v kanjon. To je kanjon, ki je samo steza pa je kolpa, nič drugega ni, pa bi tam naredili, bi kar stroji prišli, pa je to krajinski park kolpa, neko zaščitno območje, pa se nam zdelo, kako nam bojo kar po krajinskem parku to delali. Pa smo vse napregli, da ja, da ne, pa sem obvestil vse živo, da so tudi televizijske ekipe bili pa normalno tiha, odigrala svojo vlogo. Se tam ljudje sploh niso vedeli, da bo to v dokumentarnem filmu, da bo to posneto, da bo to pač pomagalo. Ampak moram vsem tukaj povedati, 2015 se je to začelo s to žico, pa s temi migranti, ampak migranti so bili 100 km stran, tam v Brežicah, pa tam če so hodili z vlaki, so jih vozili samo čez Slovenijo, pa naprej v Evropo. Ampak nam je bilo pa kar naenkrat usiljena žica v dolino reke Kolpe, eno neokrnjeno območje. Mi nismo mogli razumeti. In zdaj, 2015 so to začeli, danes smo 2022. To je 7 let. Veste, druga svetovna vojna je pa 4 leta trajala. To oviro pa imenujemo, to žico imenujemo začasna tehnična ovira. Tako da se morate vprašati, če je to 7 let začasno. To ni začasno, to je trajno in to bo hude posledice in za naravo, in za živali, in za ljudi. Može Tiha i Tine, šta mislite da vlasti i ljudi drugdje, ne kod žice, kod granice, ne razumiju u odnosu lokalca prema izbjeglicama i prema žici? Mene su pitali kako je film malo putovao, pa me nedavno isto neko kod nas pitao kako stranci gledaju na ovo, kao da smo mi neki divljaci. Ne, niko u Europi mi nikad nije rekao nešto o ovom kao izoliranom slučaju, kao nečem što... Mislim da se dosta razume, ja sam to osjetila kod publike dalje od naših krajeva, da je Evropa na nekoj prekretnici u nekim promjenama i za koje onako jedan prosječan građanin, recimo ljudi koji dolaze, koji gledaju filmove, koji se malo interesiraju, razumiju da ovo nisu jednostavne crno-bijele stvari. I zapravo do sada sam dosta vodila onako slojevitijih razgovora na tu temu. Jedna stvar koju ja primjećujem kad nisu razgovori slojeviti je polarizacija, naravno. I mene osobno, ja sam dobivala sa raznih strana, ti si za ovo, ti si za ili protiv nečega. I to je ono što ja pokušavam stalno ispraviti. Ja vjerujem da ovaj film daje uvid u neku kompleksnost gdje se ne može gotovo niti za jednu osobu u filmu reći da je za ili protiv nečeg. Stvari nisu takve. Situacija je kompleksna i mi se moramo pitati šta sad. I pogledati u vlastite sramote i postaviti pitanja šta je u najboljem interesu, čak i ako treba priznati neku vlastitu sramotu i ispraviti neke stvari, ali zaista mislim da ništa nije crno-bijelo i to je jedini narativ koji me smeta kada sam negdje s ovim filmom, ali ga na sreću nisam susretala često i nekako polažem nade u taj neki prostor zajedničke komunikacije o kojem, ne znam, polažem nade to će nekakav dijalog i nekakva konstruktivnost u ovim vremenima iznijeti nešto dobro. Kad smo film smo znači počeli snimati 2019. Završili smo ga 2021. samo snimanje na terenu i od samog početka sam imala taj neki osjećaj za koji bi malo bilo sram izreći, kao da sam neki paničar, neka žena koja paničari tipično. Da stvari neće biti dobre i da će situacija postati sve gore i gore i da će doći do neke velike krize. Nažalost, sada ja to mogu reći bez imalo suzdržavanja kad gledamo gdje je Europa danas. I ovo je samo dio velike slike.
Mislim da je ovo trenutak u kojem, trenutak ovog filma je trenutak nečeg što će u budućnosti biti zabilježeno u udžbenicima kao početak nečeg. I mislim da je naša odgovornost na tome da ipak nakon desetljeća mira i obrazovanja u ovom kontinentu Europe, u zajednici europskih zemalja, trebamo se primiti za to i reći šta smo naučili i kako dalje. Već od prve projekcije filma do danas, recimo, situacija u mom gradu, u Zagrebu, što se tiče migracije, znatno promijenila. I polarizirala su se dodatno razmišljanja na tu temu i eto, mislim da samo zaista trebamo razmisliti svi skupa što i kako dalje. Tine, mogoče še, kaj vi mislite, da mogoče politika, ki se odloča o teh stvarih, ne želi slišati oziroma ne razume, ko pride do te kompleksne situacije, ki jo je zdaj tudi Tiha še bolj poudarila, da ni vse črno-belo in da pač je tu veliko enih zgodb lokalcev, beguncev in tako naprej. Če bom odkrit, jaz še vedno pričakujem, da bo nekoč nekdo za nazaj nekoga vprašal, kdo je to dovolil postaviti. Jaz še razumem une začetke, 2015, ko so res bil nek naval, begunska ruta čez Balkan. Ne razumem pa teh zadnjih času korone, ko so veselo postavljali žico, razni Grimsi, jaz samo prispodobo dajem, zdaj sem slišal, nisem toliko v politiki, da bi to vedel, ampak razni Grimsi nekaj, če bi bil na njihovem mestu, jaz si bil skril v mišjo luknico, pa bil tiho, da jih res ne bo nekdo za zdravje vprašal, ampak narava, Kolpa jim je pokazala zdaj 2krat v 14 dneh v septembru, kaj lahko reka naredi. To ograjo, ki so jo postavljali let 2020 spomladi, čist brez potrebe, čist sploh ne ve zakaj, samo da se je videlo, da se je postavljalo ob cesti, da mi to gledamo, da smo psihirani, da kolesari ne more vedeti, da gledamo. Včeraj sem se pelil z morja, ker sem imel enega ravnatelja iz Srbije na obisku, pa sem ga v Opatiju nekaj pelil, ki je mogel iti pogledati. Pa smo videli medvedko s 3 mladiči, pa žica. Niso mogli čez, niso mogli v skalo, mi smo pa z avtom čakali, da bojo šli nekako čez nekako in so grabili po onih skalah. To sem doživel na lastne oči včeraj. Da ne govorim, koliko živali se je zapletlo, koliko smrti je bilo. Ampak veste, kaj naredi lovec, ko dehidriramo košuto, tam vidiš, da ne more do vode, ker bi samo peden do vode, ima pa ne more piti. Pokličeš policijo, pošlje lokalnega lovca, revirnega tam, on je sem prime, pa reče, to je za ubit. In poleg moje punce, ščere, 7-8 let stare, jo ubije pred nami, tam to je milostni strel, ti reče. Jaz sam gledaš, če je to normalno. Ampak to je našim lovcom, raznim, ne vem komu še, varuhom narave, direktorjem krajinskih parkov, ne vem komu, vse to čist normalno, to je samoumevno. Jaz pa, se pravim, ne morem doumeti tega in upam, da se bo to čim prej umaknilo. Zdaj, če se v dolino Kolpe kdo zapelje, pa to pogleda, to je sramota, da tisti, ki je to postavljal, si bi res mogel skriti nekam. Ampak upam tudi, da bo naša država, naša vlada to čim prej odstranila. Zdaj, rezilna žica, ki je zgoraj bila, ste videli, to je zdaj vse padlo po tleh in je vse polno listja. A veste, kaj se bo zgodilo? Vse žival, a rečemo, to je žival, veste, koliko živali se povozi dnevno na cestah, ampak to ni ista smrt, ko na cesti trenutno te nekdo leti ali pa tam, ko se mučiš, ko se zverinsko, ne vem, zarizavaš. Mi smo gledali jelena, tam je bil tudi na sliki, ki je jamo skopal po metra globoko, pa še živ je bil. Ampak to je bilo vse normalno, nič takega, to je informacije 2 srnice na 600 kilometrih. Pa pol razumi, če moreš, do česa smo prišli, a je nam ljudem to potrebno, ali smo že toliko otopili. A vam še pa žalostno novico povem, za letošnje leto pred volitvami, marec, april, mi smo mislili, da se tam v kanjonu dol od nas, tam kje žice nismo pustili, dol niže, da se je utopilo enih 10 črncev. Pa me je policist popravil, ki tam dela, je rekel, 20 se jih je utopilo. A ste vi slišali, ki je v medijih to? Ni se slišati bilo, ker je pač minister Hojs takrat imel volitve
In tista vlada, ki je prej bila vse potuškala, še norca so se bili na ta račun. Domačini smo pa poslušali, dlake so nam stale po konci, kako ljudje prosijo na pomoč. Pa bili so reševalci, gasilci z motornim čolnom, pa je policist poklical nadrejenega, pa je rekel, ne pusti to na Hrvaškem. Pa smo drugi dan najdli mrtvega, utopljenega, zmrznenega. In to je bilo, jaz sem predvideval 10, pa me je policist popravil 20, polen 2 meseca potem se jih je utopilo, pa ni noben slišal. To je tisto, kar je župan tam govoril, podsaharska Afrika. Ampak ker je to črnc, naj bo črnc. Mi smo 1. maja imeli ekološki spust, ker nismo mogli več gledati na hrvaški strani. Od 2015 do letošnjega leta je bilo na hrvaški strani Hrvati, pa nimam nič tiha, da ne boš mislil, da kaj rečem proti Hrvatom. Hrvati samo čakajo, da grejo naprej. Pridejo tudi, ko jih kličejo naši policisti, šele čez 3-4 ure njihovi, ne? Ali pa reševalci ali gasilci, kar pač imajo, ne? In to čakajo, da to grejo pač ljudje naprej, pač njim ni v interesu, da jih tam pobirajo, ne? Ljudje mrtvi na vejah visijo na ruzakih, mrtvi po cel dan, ampak ker nimajo nikogar, da bi prišel to rešiti, ker je to na hrvaški strani, to je, veste, da je mejna reka, je treba Hrvate klicati in poreševati. Tisto nisem povedal do konca. 1. maja smo bili ekološki spust na spomin enega doktorja Nikoliča, ki je začel tam turizem v Kolpi. Pa se bilo nekaj čez 30, jaz imam rafte, sem dal rafte, z našo lokalno komunalo Črnomelj smo se zmenili, da bojo odpeljali te smeti. Tam jih bomo pač speljali z rafti, ker se da s kamioni zraven prideti. Mi smo to pol, ena ekipa je šla po suhem, 30 ljudi je šlo pa z rafti, pa s kajaki po vodi. In smo pobrali od cel kanjon, od Gorenih Radencev do Damla, vse smeti na hrvaški strani. Veste zakaj? Ker ljudje, tam je kanjon en tak, ki se lepo v naravi hodi, pa z čolnari hodijo ljudje. Ampak vsak, se veste, vsi smo naspiderani na to, ko mediji govorijo, stare smeti, ena stara obleka je tam visela in vsak mi je ven priletel s kolesom, smeti so videli ali obleke stare so videli in takoj že parkirajo avto, dom zaparkirajo, mi bomo nehali kampirati, gremo domov, ker se bojijo, ljudje se pač, ker je mediji tako vehementno govorijo o teh migrantih, jaz pa živim v Radencih in vsi Radenčani nismo žive duše videli. Policist je imel tam, koliko se jih je prehodov bilo, ampak mi smo domeli to, oni prehode štejejo od cele Kolpe, pa rečejo pač to je tukaj, ki je treba žice postavljati. Tam so bili toliko razumni, da so pa ukinili, da tam žice ni. Pol je bila spet ena ideja, da bojo naredili neko optični kabel, da bo temperaturo meril. Vendar so to neke državne firme se med sabo kregali, kdo bo posel dobil. In do danes ni tega nič in upam, da nikoli ne bo nič. Smo pa predlagali policistom, da naj kupijo 2 električna kolesa, vojski in policiji vsakemu, pač z električnimi kolesi se lepo da to vse prehoditi. Z džipom pride samo v eno točko in točno vejo, kje ti policisti in vojaki stojijo in ti, ki švercajo, ti migranti, se veste, da migranti ne grejo sami čez Kolpo, ker ne morejo iti. Tam na oni hrvaški strani jih take šverca, reče, pejdi peš in pol druga ekipa jih že čaka tam na naši strani in to je veriga in veste, bolj je meja zastražena, višja cena je, ne. Ljudje so povedali tudi, da 14 000 € iz Turčije do sem plačujejo, da bojo v Evropo prišli. Ampak absurd vsega, v Sloveniji noče noben ostati, vsi hočejo Francijo, Nemčijo pa sever Evrope. Zakaj se mi po to gremo? Zakaj se sploh gremo? Ko turist pride, tujc, Nemec, bilo kdo se čudi, kakva žica je tukaj v dolini Kolpe. Noben nič o tem ne ve, ne. To Evropa ne ve nič, Evropa ni dala €1 za to. To sami vemo. To je vsa denar naše države, to je zelo bogata država, to veste. Mi domačini smo ugotovili, edina investicija države v dolino Kolpe je ta žica. Samo to upam. Mislim, u zaključku meni je najzanimljivije, najčudnije, jer sam imala te velike kontraste na snimanju, gdje bi snimala kroz tjedan pa se vratim doma u petak pa odem van. Pa mislim da sam pala s Marsa jer mi ništa nije jasno, jer sam bila u Kladuši,
s emigrantima ili sam bila na Kupi i pokušavala snimiti nešto oko žice, onda se vratim u Zagreb, sve na sat vremena. Ništa od ovog što sam ja snimala ne postoji. Ne postoji u medijima, ne postoji u svijesti. I zapravo ta jedna ustrajnost da to sve skupa ostane nevidljivo, me duboko impresionirala dok sam radila, a istovremeno sam imala osjećaj da koliko god postoji ustrajnost da to sve skupa ostane nevidljivo, će doći vrijeme kad to neće biti moguće. I mislim da i dalje sam tog uvjerenja, a budući da smo sada u Sloveniji, da su zapravo najveću potporu nastanku ovog filma dali naši slovenski prijatelji, vrlo banalna stvar, nevidljivost te žice i realnost te doline koja izgleda baš i nema neku veliku važnost za ništa drugo osim da se tamo riješe neka administrativna pitanja i na uštrb ljudi koji su tamo i očito sva njihova glasnoća nije bila toliko bitna da zaista budu glasni u svojim naporima, da im se ovo ne događa u destrukciji prirode i svega ostalog. Taj simbol gdje se reže voda, gdje se ljude i život veže od onog što je izvor tog života, je samo po sebi dovoljno. I trenutak, ja sam radeći ovaj film prolazila više situacija koje su malo onako fizički ugrožavajuće, ali najzanimljiviji trenutak mi je bio zapravo koliko je teško bilo snimiti kadrove podizanja žice. To je bilo najteže za snimiti. Bilo mi je teško ući u emigrantske skvotove, ali kad sam ja saznala da se žica diže, čak i ljudi koji su protiv toga, koji imaju neke svoje interese, koji žive tamo, su mi lagali gdje je taj teren, da ja tamo ne mogu doći. Prijavljivani smo 2 dana za redom konstantno jer snimamo uz neku hrpu laži o tome zašto nije moguće i na kraju sam udaljena službenim vozilom sa terena. Ali nisam udaljena kao da sam hapšena, nego je toliko postala tenzija oko mene jer ja snimam kadrove koji izgledaju potpuno, vjerojatno vama nezapamtljivo u filmu, dizanje žice, toliko se agresija oko nas oblikovalo i toliko je bilo prijava da je zapravo policijski auto se spustio i rekao ako ste vi završili ja bih vas odveo. Jer su očito je došlo do toga da se shvaćalo da je situacija više za mene, moju ekipu nije sigurno. To mi je bilo doslovno najluđi trenutak. I tako sam ja jednog dana došla i htjela snimiti film o žici i sada me udaljuju Maricom. To me zaista iznenadilo. Ne zato da dijelim anegdote, nego koliki je trud da nešto što je toliko monumentalno i dugotrajno i destruktivno bude nevidljivo. I zapravo taj trud ima nekakav uspjeh na kraju svega toga. Mi volimo da su nam životi ugodni. I ja volim svoj život u Zagrebu koji je ugodniji od života na terenima koje sam snimala. Ali nažalost od nekih realnosti ne možemo pobjeći. I neće proći same od sebe. I na svašta se mi naviknemo, ali sada je Kupa sama srušila tu ogradu i priroda se ne može naviknuti na neke stvari i neće se naviknuti i ona vrlo često pokazuje da je iznad ljudske gluposti. Pa je sada evo tek Kupa srušila dio ograde, ali životinje i dalje nisu naučile ono na šta se čovjek priviknuo. Eto. Jaz bi še glede žice, te, ki se odstranjuje, pa to. Ta pamflet ali ne vem, ta spet neka spin nazaj. Kdo rabi koliko metrov žice? Ja, mi se borimo, da ta žica gre stran iz doline Kolpe, zdaj mi pa država ponuja, koliko metrov rabim in tam ima še ene norce, jaz rabim kilometr 200, jaz rabim 200 metrov, jaz se borim, da ne bo žice tam, zdaj pa država ponudila ljudem. Pusti, to je za ovce dobro, ne rabim ograje postavljati. Ta žica ni samo za ovce, ta je za nas, hočeš dopovedati, ampak ne. In ti desničari, ti
Saj ste imeli tukaj primere enega Ribenčana, ne? To ni bil Belokranc, da ne boste mislili. To je bil prišlek, ki so ga iz Ribence izgnali, kaj jaz vem, kaj se je. Tiha je dobro zadela, pokazala je, kakšne travme ima iz grobišč, iz Roga, pa to ima neke otroške travme, ki ima pač mama ali pa nekdo govoril, kako so njih pometali v luknje. Ampak to ni Belokranec, to ni domačin, to je tam nek vikend to najel na Radovici in fantazira tam, ste videli, kako familija nadzoruje. Tam ste tudi smiselno je, čist tam je govorila 200 €, dejte, pa bo vse pospravil. To je kaznivo, ampak noben, pri nas se noben ne ozira na to. To so norci, to škoda besed, ampak to nas enačijo, to smo mi Belokranci, pa dejte no mir, to je nek Ribenčan, ki je prišel tam, nek Blaž Zidar, ki ima neko belogradistično zastavo, ki policija redno hodi k njim. Ampak moram tudi povedati, mi s policijo, z vojsko tako dobro sodelujemo, da to ne moreš verjeti, da super delajo, trudijo se po svojih močeh, ampak malo teh ljudi dela to. Mnogo več bi naredili z nadzorom meje, če bi na mesto žice ljudi več zaposlili, teh varuhov meje, kakorkoli. Ampak sami veste, domačini so edini varuhi meje tam, ki živijo. Ampak dolina Kolpe bo v enih 20-30 letih skoraj prazna. Samo vikend naselje bo še kaj kako. Vas vprašamo, kaj bo takrat, ne? Ampak jaz upam, da bo država doumela, da mora tiste, ki tam živijo, podpirati. Ne pa se pravim, Tiha je zadela, pač ne vem, kje je tega Blaža dobila, to sem se jaz tudi čudil, kje se tega najdela. To še mi se norca brijemo, ki tam petarde šverca, pa ne vem, kaj se dela, pa policija redne hišne preiskave, ma se mi povejo policisti vse, se veste, to ni to čisto neumno, ampak Tiha je pa kot nek glavni lik, kako je kak varuh meje, na meji s Hrvaško je, ne. Tako da je pokazala vse sfere, vse nivoje tam teh ljudi, ki živimo v meji, ne. Ampak jaz mislim, da v veliki večini, tudi če danes se zapeljete, kakorkoli vprašate, vsak se umahne. Ne manipulirati, še enkrat rečem, s tem, da so zdaj ljudem koliko rabite žice. In zato krajevne skupnosti zbirajo metre, kdo rabi koliko. A dajte dopovedati si, da to je samo manipulacija, da bomo spet sprli ljudi med sabo, namesto da bi to čim prej odpeljali. Rekli, ko so bile volitve, se je govorilo, to smo tudi pol podpirali, da se bo do konca leta to umaknilo. Ampak danes je konec oktobra. November, december, boste to zdaj v zimskem času vse odstranili, je treba vprašati nekoga, ne vem, jaz imam tam, je Dušan, morda bi on imel kaj zapovedati, Miha, Božo, morda še oni še kaj za vprašati, povedati. Jaz ne razumem, da tako manipuliramo z ljudmi. Stran z doline Kolpe, čim prej stran ta žica, ta ograja, nima kaj iskati tam. Res, lepo prosim. Slušamo še ti, kaj rekel. Mogoče čas, da odpremo diskusijo tudi za občinstvo, za kako vprašanje, komentar, karkoli. Dvignite roko in povejte. Če te izausko. No, se bom. Kaj rekel si? Ne, kar. Hvala, lep pozdrav. Mene pa zanima pravzaprav, ker moram priznati, da imam bolj ljubljanske izkušnje s Kolpo, razen raftanja, samo pripovedi, kaj se je tam dogajalo. In nekaj prijateljev, ki imajo zemljo ob Kolpi, je bilo, kot so mi razlagali, pravzaprav soočeno s tem, da se lahko odločijo, ali bo žica potekala med njihovim vikendom in Kolpo ali med njihovim vikendom in cesto. Pravzaprav te opcije, da sploh ne bi imeli žice, niso omenjali. Tako da kako vam je pravzaprav v Radencih uspelo, da ste se temu izognili? Jaz prihajam iz Poljanske doline ob Kolpi, mi smo Poljanci in smo bili tudi v zgodovini nekaj posebnega. Tako da smo rekli, ko so začeli to žico, v Vinici so jo začeli postavljati, ne,
meni, jaz sem se to vozil okoli, slikal, arhiviral, tako kot Božo dela. Meni ni bilo pojemljivo, da ljudje so stran gledali, kot da ni to nič. Pa vprašam te, ki sem poznal, kaj vi ne boste nič zabunili, kaj pa mi ne smemo nič, to dela država, ne. Ampak mi pa tam v Radencih nismo takega mišljenja bili in smo na več, kot sem že prej rekel, na več nivojih, večkrat se je poskušalo to narediti, ampak je bil tudi, moram povedati, ta revirni ali ta policijski je bil zadolžen za to mejo, ne. Ta Tone Štublar iz Metlike je bil videven. Jaz sem z njim prehodil cel kanjon, sem mu pokazal, da to ni variant, da bi šlo čez, da bo kdo tukaj prčil. In sva se dogovorila, da na koncu, če bo to res treba, da bojo na koncu to postavili, ampak jaz sem mu dal vedeti takrat, da to ne bo treba, ne. Tako da je to ostalo, jaz kot sem tudi nek varuh, nek kanjon, ta kanjon od Radenc do Damla je najbolj neokrnjenih. Ni ceste, ni nič, ne, zdaj pa da bi tam še kar to postavljali, ne gre, ampak rečem, danes imamo električna kolesa, nabavite nekaj koles za policijo, nekaj koles za vojsko in bo tak nadzor, da si misliti ne morete. Ne bojo rabili spuhi, vojaki imajo bencinske puhe, ne bojo rabili se cel dan ali pa celo noč na enem mestu greti. Bojo s kolesom se odpeljali, pa se bojo greli, pa ker da bojo to lažje. Bojo imeli električni danes, pa ja ni noben problem električne kolo nabaviti. Če ima po mestu Ljubljana ali pa po Mariboru policisti s kolesi vozijo, bojo tudi v dolini Kolpe kolo vzeli, ne, ali nabavili. Samo treba doumeti, da do tega mora priti, da je najlažje takrat to tako nadzorovati, ne. Še kdo? Tine, kar sem je glih izval, mogoče sem kratek komentar, ker najbolj smo že malo dolgi. Spomnim se, Božo, da smo društvo Belokranjcev že takoj, ko se je začenjala ta tragedija, kot jo jaz imenujem, protestirali najprej Fari, pa smo organizirali Metliki protest. In rekel bi samo to, da ta žica je ob izbrisanih največja sramota Slovenije po osamosvojitvi. Ne bo išla iz nas s tem, ko se bo fizično odstranila, ker mislim, da bo pustila en izredno dolg in mučen zgodovinski spomin na hudost, strateško in geopolitično napako, ki kaže na to, da ne razumemo razmer v svetu. Mogoče boste presenečeni, ne bom govoril o Beli krajini, samo 2 stavka o tem, da svet z tako velikimi ekonomskimi in socialnimi razlikami, za tako veliko okoljsko nepravičnostjo, da največ plačujejo za naše grehe bogatih držav, najbolj revne države sveta, da je ta žica pravzaprav odraz tega odnosa. In to me najbolj skrbi, da ne bomo zmogli v tem času pravočasno rešiti teh problemov in da bo resnično prihajalo do množičnih mednarodnih migracij, ki jih ta svet z svojim vrednotnim sistemom ne bo znal rešiti. Belokranjska žica je po mojem mnenju samo ena slika nepravičnosti na tem svetu, prevelikih razlik, ki se bodo končale, kot vidite, in se že začenjajo končevati. Naš, bom rekel, ta mir, notranji mir zahodnega sveta, ki je dejansko povzročil ogromne razlike. Kot Belokranjca me pa najbolj boli dejstvo, da smo v začetku, to moram povedati, Tine, v začetku smo bili zelo, zelo osamljeni.
tudi v Beli krajini ni bilo razumevanja za nas, se spomnim, med liki Božo, da smo pravzaprav, da je izgledalo, da ljubljanski Belokranjci, ljubljanske Belokranjce skrbi žica v Beli krajini. To se je spremenilo in z velikim veseljem, pa tudi za določeno, bom rekel, žalostjo, sprejemam to, da se ta žica končno odstranjuje. Jaz bi želel, da se odstrani zelo hitro in da to, Tine, kar si te rekel, ne ostane v Beli krajini. Ker to je nekaj podobnega, veste, kot te italijanske bunkarje, ne? Ma en, bom rekel, spomin na nekaj, česar se pravzaprav lahko samo sramujemo. Se proščam, če se bil mogoče predolg, ampak Tine, ti si kriv, toliko se veš, ne? Če lahko še nekaj, jaz dodam, ki me Tine tudi izval, ne? Jaz bi predlagal, da to žico pretopimo v en spomenik kompletno, spomenik tragedije in blaznosti, ki se je dogajala na slovenskem prostoru, ne. Bi pa, ker sem se ukvarjal, tudi v filmu je to prikazano, z okupacijskih mejah 41-45, še to povedal, ne. Mi imamo bogato izkušnjo iz zgodovine. Italijani so skušali, recimo, žico z nasiljem uveljaviti svojo voljo. Niso ožičili samo Ljubljane, kar je v zgodovinskem spominu, ožičili so tudi mnoga mesta po Sloveniji, recimo v Beli krajini, Metliko, Črnomelj, Semič in še manjše kraje tudi, recimo Zilje in tako naprej. Ožičili so Šentjernej 3-krat, ožičili so Novo mesto, ožičili so Idrijo, da ne nadaljujem naprej Logatec, ne. Ampak ni jim uspelo s to žico in leta 2015 se je skušalo z žico, z nasiljem in antihumanizmom rešiti begunsko krizo. S temi tremi stvarmi ne boš rešil nobenega problema, samo naredil boš nove travme in nove tragedije. In mene veseli, mislim, da je danes tu še notranja ministrica, ki mislim, da je treba reči, da se je ta politika, upam, spremenila po vseh vojsih, kar smo imeli, v tem prostaštvu in primitivnosti, ki smo ga doživljali 2 leti, je, mislim, vsej meni je nekako lažje se diha in upam, da bo zavel nov veter razuma in nekega dostojanstva in pameti, ki bo neko drugo politiko peljala. No, to si srčno želim in zaenkrat imam eno upanje, da smo res na eni drugi poti, drugim razmisleku. Ja bi samo rekla hvala Bože da Sonja koji su isto tu, koji su u filmu i Darko koji je snimao veći dio filma i tu se isto diskretno sakrio. Gdje smo predstavili ostatak ekipe i protagonista, tako da hvala još jednom. Ja zapravo uopće ne bi trebala pričati. Ljudi koji su u filmu su puno pametni. Če smem, jaz samo večkrat dopolnil še tukaj Božata, v bistvu opozoril bi na to, da mogoče še ni čas, da vsem tem govorimo v pretekliku. Ne samo, da žica še ni v polnosti odstranjena, ampak veliko pojavov, ki smo jih danes spremljali tukaj v tem filmu, se še naprej odvijajo in klici na pomoč in hude travme in krize ljudi in utapljanja in smrti in poškodbe se dogajajo še naprej in ne dogajajo se zelo daleč od nas. Ko bi rekel, žica je bila en zelo drag in zelo krut performance, ki ga je država izvedla. Treba je bilo pokazati Evropski uniji, da jemljemo migracije resno, da smo resna evropska država, ki bo izpolnila svoje obveznosti, varovala šengensko mejo in tako naprej. In smo nekako sešli to igro, ljudje pravijo, da v kulturi veliko denarja zmečemo stran za brezvezne performance. Ta je bil še precej bolj brezvezen, precej bolj drag in precej bolj krut. Zdaj, ko bo mogoče tega konec, je treba reči, da dajmo se ne zadovoljiti samo z simbolno odstranitvijo. Odstranitvijo tega, kar mislim, da ste zelo dobro povedali, da je bil en simbol pač te neenakosti in te popolnoma nemoči, nezmožnosti soočenja z resnim problemom te neenakosti globalne, ki jo imamo. Meni je presumno, ko sem gledal v tem filmu, kako so se mi zdeli ta župan
in ti policaji v bistvu nemočni, ko so razlagali vam, ja, veste, to moramo imeti, tam je 10 milijonov ljudi, ko se jim puščava šir, ko oni bojo šli, pa ja, in a bomo še 1 kilometer postavili, pa bo nekaj drugače, ali se jih bo še 30 topilo drugo leto, pa bo kaj drugače, ne. 30.000 se jih je v Mediteranu utopilo, pa ni nič drugače. Slovenija je prva država v Evropi po številu zapornikov tujcev, obtoženih tihotapstva v Evropi na število prebivalcev. In a se je kaj spremenilo? Večina njih je nedolžnih, ne. Skratka, to so ti performansi, obupni poskusi, da bi nekako odgovorili neki na eno vprašanje neenakosti na popolnoma napačni strani. In bom samo še z nečem končal. En največjih, najdražjih in najbolj krutih takih performansov, ki ga Slovenija še izvaja, je Center za tujce v Postojni. Ker v tem trenutku točno ti fantje sedijo zaprti, za brez veze, brez kakršnega koli razloga, v bistvu samo podaljšek te politike, ki smo jo tukaj gledali, zato da se jim stre duha, da se pošlje opozorilo, da se pokaže Evropi, da to jemljemo resno in tako naprej. Nekateri bojo po 10-krat na isti način dali isti proces čez. Vse skupaj je en performance krutosti, ki ga je treba skupaj z žico ukiniti in se začeti ukvarjati z resnimi problemi, ne kako bomo kaznovali in preganjali žrtve te globalne neenakosti, ampak kako se bomo tega resno lotili. Bi še kdo kaj dodal, komentiral, vprašal? Ne? Mogoče potem čas, da zaključimo in da diskusijo nadaljujemo še Hvala zunaj. svima na strpljenju in na razgovoru. Hvala vama. To bi pametno ali dobronameren nasvet, da bi ta film si tudi naši parlamentarci pogledali, če jaz samo navednice dam, razni Grimsi. Grims je belokranjski zet, to morate vedeti. Mi ga videvamo v Črnomlju, ki za šankom sodi, pa eno kavico pije, pa posluša, kaj drugi govorijo, ne. Nimam pa nobenega kolega zraven, da bi stal. Ampak samo prispodobo vam dajem, ne, nosi neke zgodbe, taki bi mogli tole gledati, pa nisem nobenega tukaj zasledil, jaz sem mislil, da jih bo najmanj 2-3 vrste, da bo prišlo poslušati, pa nič tega, ne. In to, če se da, daj probaj v parlament spraviti, da bi eno učno uro zgodovine naredili. Čakaj,